Hina mukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Manyangatsi the Commissar. Of course, lo ngata khe ngulinka na Mr. Post na Pastor Donation. Yeah, so kasokram of course ra the 5th of July fike wona Manyangatsi fika tsala this post here. Afa tsala ku mi byela na dlimbeta ku ni veke matihlo le sicherion. Of course, dlimbeta ku lo Mr. Post. So it's because allegedly shtikomna ku Mr. Post dinga khadela ku bifa na Manyangatsi ka risimu ra byela mhana wena ma yivona yena mhaka leyi so u kombiseni ku i fake tihlo loko se Manyangatsi vhele na power after kick liya nga ra le ka stylist hey swi komba se Manyangatsi a ri na power strong ngo mi voneni kick liya ku hala a ta yimela liya n'wana na n'wana nge a wini laha ku kombisa ku a sa xi fikeni Manyangatsi the Commissar a fa tsaka ku loko no twa producer yin'we yi ku u le ku nyanyukeleni le studio ni ta vaka as you can see. So as you can see, look kombiseni ku if Manyangatsi o swi twa ku Mr. Post yi busy no tisa beef track against yena Manyangatsi yi ta hela kwale a kona hayi you've proven the point Manyangatsi hayi tiyini mfo hayi tiyini swinene. Yeah, and then previously ku ve na post leyi nga deletiwa la mani mara ni ve ni kuma screenshot ku hey a yi sukini ma. So as you can see, Pastor Donation, if you can this post here, afa tsala ku demeni mi xibela na ku hlamba a ni n'wina mi chava mati xigaza mandi a ku le ka ri stylist of course so obvious ku bohile ka ri stylist loko ri stylist u bohe Manyangatsi so swi very clear ku Pastor Donation la i bifa Manyangatsi the Commissar i le ku kombiseni ku Manyangatsi i chava mati which means Manyangatsi a nga hlambi hey yi fike yi suka strong Manyangatsi Xikwate strong so a xi hlamula swona here lexi nga fika xi kombisa xi ku a ni ta hlamula mara a ni lwi na vavasati mina as you can see swi very clear so Manyangatsi le ku kombiseni ku hi side ra yena Pastor Donation n'wansati I go stick to what you know best ku kwaramela vavanuna as you can see loko kombiseni ku hayo Pastor Donation ya ayiniwa ku hi Manyangatsi maybe swilo leswi ni nga ku swi ripoteni swi very clear ku I'm reporting and scamming people using the word of God i loko kombiseni ku hayi Pastor Donation ku hi yena Manyangatsi yi scamma vanhu through the Bible that's why i penga xikwembu xi ku namulela hi khavi wo titimela a ni hi tlanga hi rito ra xona as you can see ku tlanga hi rito ra xona ni ma swi tiva ku Bible ku hi Bible yi against ku va munhu a ti endla n'wansati se ku hi Manyangatsi la ende loko kombiseni ku Pastor Donation yi ti endla n'wansati so leswi of course Manyangatsi a rhunga ku Pastor Donation hi swona loko ri amukeza subscribe banda kombela mi klika subscribe izinga inavela Johnny takuni ya Johnny ka papa ku vuliwa kwalaya hayi mu hi nga vulavuli nga ta hi kholela